zajedno sa tržišnim inspektorima Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona provodimo mjere i radnje sa akcentom na poštivanje epidemioloških mjera i kontrolu ugostiteljskih objekata na platovu planine Vlašić i Babanovca. Osim toga, radit će se i na problematici rada na crno, izdavanju fiskalnih računa i sl. Dobro večer. Malo ćete ugasiti muziku. Dobro večer. Zamolit ću vas samo da ostanete na svojim mjestima. Ovo su zajedničke aktivnosti, znači MUP-a Srednjobosanskog kantona. Inspektorata. Dobro večer. Kolegice, zavodili svi konobari osobne karte. Dobit ćete dalje upute naknadno. Svaki račun da mi dodatno mogu vas malo da pogledam. Može dodati mi sad svoja isto. Poštovani građani, ispred policijske stanice Travnik zahvaljujemo se na suradnji i želimo vam ugodan ostatak večeri. Svako dobro, živjeli prijatno. Možete malo ugasiti muziku? Ajde, gore, ugasiti muziku. Dobar dan. Inspektorata. Drago mi je, ja konobara. Zamolio bih prvu postavlju od svih konobara. Ko ima kuću? Daj mi od svih konobara liku. Poštovani građani, ja ću vas zamoliti ispred policijske stanice Travnik da ostanete na svojim mjestima, ovo je samo kontrola. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa tržišnim inspektorima Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona. Ajmo dalje. Evo mi doli ćemo sam stolu, ne moramo sve. Sve u redu. Poštovani prisutni građani, zahvaljujemo se ispred policijske stanice Travnik na saradnji i želimo vam ugodan ostatak večeri, nadam se. Svako dobro. U svim ugostiteljskim objektima na Vlašiću pridržavaju se epidemioloških mjera. Polaze u Travnik i Novi Travnik, gdje će također vršiti kontrolu objekata.
Može, bunda. Dobro večer. Dobro večer. Molimo vas da ugasite muziku. Gosti da ostanu na svojim mjestima. Ugasite muziku, molim vas. Gosti ostaju na svojim mjestima. Ovo je rad aktivnosti od PS Stranik sa tržišnom inspekcijom. Dobro večer. Dobro večer. Da mogu samo da ostanete na svojim mjestima, kratko brzo će se završiti ovo sa mjere, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa inspekcijom. Dok ćete dalje upute. Hvala. Hvala na suradnji i ugodnu noć vam želimo. Gaste muziku. Skroz ugazi muziku. Skroz. Hvala. Molim goste da ostanete na svojim mjestima. I upalite svjetlo u objektu. Znate me malo načelnik još. Možeš. Hvala. Malo pretinca. Dajte nam malo u džepove. Počne. Dobro. Ja, please. Možete malo muziku samo. Muziko. Zamolit ću vas da ostanete na svojim mjestima. Ovo je znači akcija MUP u saradnji sa tržišnim inspektorima Ministarstva privrede.
dobit ćete dalje upute za dalje. Zahvaljujem se. Ima li vlasnik objekta? Vlasnik? Nema? Konobar? Aha. Onda ćete vi sa ovim inspektorima, jel? Ma ja, što treba ne njima, ajde vi se dobiti. Evo tu vam je gospodin, evo. Ne presjek, samo presjek. Si dao fiskalni račune? Da. Hvala. Redu, izvolite. Hvala. Stavno mi želite, znači. Hvala. Može samo presjek stanja, molim vas, kasnije. Može. Poštovani građani, mi se zahvaljujemo na saradnji, ugodan ostatak večeri vam želimo. Svako dobro. Hvala, prijatno. Hvala na saradnji. Ćao, prijatno.